Whakalawhalahia tu hane e te walatala tutupu ke lata i mui awhia hua nei. Whakamuha lahe ngā hua he mata kau leo he uki waha tapu kwa mole ha koe whalule kua la ngā mai he tau kona kawa si taha fōke tangata ni kua tuku atu whakakū ke he whale pui. Koe le kua ke he maanga ko hikita wake ke he taha mga whaoa kua tātua e taha matua whiwhine ke he whale ngau moe tapaki e tangata taane moe tuku whakakū atu ke whale pui ke he pō whlaile. Pehe Inspector Brent Niuean koe tau le kua whakamanga whaoa ke he maanga ko hikita wake ha kua kona hia e taha tangata ke he kawa. Si tātua ia ke tuku ke he whale pui ke pui e mawhola. Nā kei lau osi fōke tau kumianga he mta kau leo ke he le kua ne tupu si nā kei loa he mga honei koe tuku atu ke he whakawhirianga toko runga puke nā kei. Ka kua taha fōke e taha le kua la ngā kina mai ha koe tau kawakona kua ua tua e tau leo ki ai he pungi tapu. Kua mina ke le kua nei ke tuku atu ai ke he whakawhirianga. Koe tau hātaki ha Inspector Niuean ke mai longa he tau tangata e tau inukawa ke aua ne ke tupu mai fōki e tau le kua pehenei kua nāka i mitaki. Koe tau walatala matutaki mo e tau ngā hua he whakatuwhonu ni we ke lata mo e tau whakatoka ngā hua asi hake kua whai hikianga fōki ke he tau whale he whakatuwhonu. Matutaki mo e lirifu pale mea he motu ko toke tālangi ke he whahi tapuka mole mo e pehea ia koe tau manako ke whakahanghang mitaki e tau ngā hua. Nā kua whai mga atua e he whakamuri e he kabineta e whikau nei. Tunga ni he rau tau tūru nā kai fō e tau whakatakaanga he whakatawhano me lori anga he whakatawhano. Ke whakaha mitaki e tau business he whakatawhano. Pihia ke lata me bond store. Pihia fōki ni ke lata e me whikau nei ke lata e me tau whare he whakatawhano. Siko e amamre ki anga mai tūru ke tau sia ke hiki mai e he admin ke utani he tangata kua amamreka me tūru whangahua i kere wiki whikau nei. Hako longona mai whuki, kua amreka ke tuku he whuki lalo he officer he tau tupituki ofa mo e tau urutuhi, koe numismatic and philatelic. Ai e whakatakataka ko tau se whakatawhano ke mata whakatawhano ia ke maike ke tau se bihia. Ka he ia e kehe ke hanga na bihia na bond store. Si bihia na whikau nei, si kehe mai e mana koe tūru e business ia. Ke husi hara tūru te pohara tausi. Ai ke mana tū ni ki laro ke bihi, ke tahani ka hai, ke hina bond store, ke he the rental, te ingoa koe tau whare whakatawhano, ke he mui numismatic and philatelic companies. They're all separate entities. Ko ia koe lirifu pale mea he motu ko toke tālangi. Whakatū maua ngai ia e tau ngā hua ke whakalaulahi mo e whakahanghang mita ke male whakalele mo e fuapua kua onongfulu e pasene he ngā hua ni kua tause. Talahau e takitaki he tau whakaholoanga nei ko Albert Heikesi, kua mitake tau ngā hua ha kua matutake tau ngā hua ha manako ke muitua ke he tau plana ngā hua halo tōru pia i whoki mo e whakatuwhono. Ne talahau ai whoki he taha he tau kā mota, koe taha ni a mena ni kua tau hele ke he tau ngā hua halo tōru, koe tau fuafuang matangi, ka e ke nākai hanghang mitaki, mua atu ke he mga hone ni kua tau sea i te pō mo e tua whale ke nāta mo e taha wala ni kua whakalaulahi atu ki mua. Koe mta kau tose ni kua ngā hua ki ai, kai whakau e whoki he talahau e lo tōru, ha koe whalo tau whanau ni kua mai ki ai ke whakaaku me ngā hua whakalataha he mga hala tuku aonga i lalo hefo he whakaholohanga yes. Ka koe tau lapa ni kua whakatūtū veko hake ke he whahi ni kua whakatali ai te pāsesi ki ai tō oatu ke he whakalele, kua longa i whoki tau manatu whakakesi ki ai. Ka kua talahau ila tōru koe taha ni a tau puipuianga nei ni kua tausi ai ke muitua ke he tau whakatokaanga mai he whahi ma le whakalele, pia i whoki mai kautaha whakalele e New Zealand, tau whai onoanoanga ki ai tau ngahi mua, ka eke kua mau pope ma le whakalele. Koe amanakianga tō whakakatoa e matangahua nei ke ma le whakalele ke he tōru e mahina i mua. Kua tuku atu whoki a ole ke he tau tangata ke whakahautoka mai, ha kua lali ke whakalaulahi ma le whakalele ke whiawhia tau tangata pia i whoki ni mitamanako he whakatuwhono. Koe tau whakailoanga ke he tau putuputuanga matangi whakahingoa koe o whamatoru F, tahi awhi me taha HPA ni kua noa fua e ke he hongwhamawalu poini walu ke whahitonga, taha se ono whamatoru poini walu ke whahi lalo, whitung whamaone kilomita mai he muat ko Palmerston he matahola whitu he pungipungi ni nei.
Koe tuanga mai niwe koe on seo limung fulmaono e kilomita ke whahiota po ke poha N22 ki loto he me pia wha. Mauai e tau kiskisiang he whahi fuafuang matangi kua holo e putuputuang matangi toko lalo nei ke whahiota ki tonga he tau motu he atulunga. Kua mole e tau putuputuanga matangi toko lalo nei, koe mena ia kua whakakatoa toa e tau whailoanga ke lata me tau kiskisianga nei mai he whahi fuafuanga matangi. Koe aho whai e Februari ni kua whakmailoang he lalolangi e aho ke latai mai tau kenesa, mai tau puhala ki whakahoho e ke tukutuku hea whai tau numela ngangau ke lea nei. Koe tau ngangau kenesa ni kua fuafua koe 7.1 miliona whangata ni kua mamasi ai ha koe tau ngangau tupu mai he kenesa tari mai he tau uaf me valu. Ne whakahoko e tā whakakuanga ke whale tolo ha aliutu ki he ahui niawhi ha koe manako he taha matakahau ne whakahingoa e koe Child of the South Pacific. Talahau e hukui he matakau nei ko sina he kau, koe manako ke whai tau sianga hangao ke tau ngangau ke nisa, ke whai maanga laulahe tau tangata ke tau puhala ko moua. Si bihei foki mo e tau puipuyanga. Koe tau talahauanga mai he tau pulotu, koe taha mai he tōru he tau ngangau ke nisa ne kua maiki ke whai puipuyanga. Ai nā kei lalahi e tau whakatutalaanga ke tau matakupu henei. Koe whalu manatu whakakise foki mai alo tōru ni kua hoku atu ke tau whakakuanga nei, kua late tau matakupu pehenei ke whakatutala whakalaulahi ki ai. Kai mua atu ha koe hai ei foki e tau whangakene sā kehe ne kua lauia ni hokoi e tau whiwhine, pia ei foki ni me tau tangata tāne. Koe taha kakano oho ni kua manako foki ke moua e tau omoianga mai he tau tangata ke lata mai taha whakamorianga ne whakahingoa koe World Cancer Declaration ni kua hai e tau whakatokanga ke hoku atu ke tau uafi mai uafuru. Talahau e sina, koe manako ke moa e tau matutakianga mo e tau maanga, kai mua atu ke tau lalianga he tau atuhau, ke asnihaki e tau ngahua ke tau maanga, si koe whahi ke tau malolo sino, koe tahania ne he tau whahi ni kua onon ki ai. Amana ki ke whakatumau, e tau o moianga foki halu tōru ke tau whakaroanga he whahi malolo sino ke tau mga himua. Kua hahoko atu ai whala tau whanau fuata mai he Pasifika ke tā whanoanga lahi i Pangopango, Amerika Samoa ke whakatutala ke tau matakupu mahuinga mo e whakakisi manatu mai he atuhau fuata koe tau takitaki anuiha. Koe whanoanga nei ne whakahingoa koe Future Leaders of the Pacific Conference, koe whakatupi ai he US Embassy ke mai ke tau takitaki fuata mai he atu motu he forum ke kauflataha. Koe tam fuata ni ko hukuia Niue ke whanoanga nei ko Aldrich Hipper. Koe whalu he tau matakupu ne ko whakatoka ke whakatutala ki ai tunga ia e tau hikikianga matangi, whahi malolo sino, mua atu ke te whahi tau ngangau naka i pikisia. Pia i foki ke otatai e tau tunuhia he tau whiwhini me tau tāne mai whalu matakupu foki. Koe tau whakahoruanga he whanoanga nei amanaki ke whai manatu foki, mai he whalu e tau takitaki he tau atu motu ni ko hoku atu, tunga i matua pale mia he motu ko toke tālangi. Koe ia ka vana foki ki Amerika Samoa ko lolo matalasi molinga, pia i foki mo e tau lilifu mai Samoa, ko tui atua tupua tamasese efi mo masiofo filifilia. Whakakatoa toa mehenei e tau wala tala tutupu ke lata me whiwhini, amana ki ke niu matutaki mehenei foki, me whala tau wala tala tutupu ke he awhiawhia hatu loto. Nonofwa, mrene po ato lidi wa tuturu ke Whilewea.